Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muli mga talagang kapag-aamay rin kita na may utawat kita na yung kapagkabit sa pagjanjan kita sa kabilang pas magrib ang mayroon daligat singguruta mayroon na sa singguruta insyaAllah ang nandiyan pangadyan tarin di hati na sila 272 kita bigyan lang kita Facebook at YouTube ni Dalston page hati ko insyaAllah yung guru tayo ni napagkabit sa nasing kita na rin di ang mga magbibig at waktu niya minarawin ka na Sheikh Abdul Nasir Rahman. Dari na magpalaw, ito po ako na kanya. Palit tafadal, Fadilatu Masfura. Assalamualaikum ya Sheikh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله سبحانه وتعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulirain dito mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala ha tiranan. Yari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu ha kawiaksahan. Humatud na isab kami kanap pangadyan. Maun pahadarat sing kamu. Hari hindi nasadya inabutan sin suara ini. Adapun ing ganap pangadyan hiatud na mo maun pahadarat sing kamu. Ayat kasyaman tagdua Suratul An'am. Di ayat ini kakuyakan
Biyaita kato taniyo si mahasut si mahatinggi. Biya hatud hanabi iban rasul kahinapusan. Junjungan taniyo alayhi salatu wassalam. Mga anak po atiranan, bangkit niyo magkarunahan dayaw, hantara na to magkahi. Magdihil-dihili karayawan. Magguna kita niyo karayawan, muna hantara. King kita niyo iwan sintuhan tani. Apabila yung karayawan hantara na to iwan sintuhan na to bukon yad to aming makauna, kita na to na yung kalingukan na masa na to ini. Bang sayo hindi sa ini malingo, ginamasa na to ini. Bang miya kada kabayaan sintuhan. Sobra-sobra yung pagkaon. Balabi-labihanin pakayan. Balabi-labihanin taumpa. Ing karuunahan nila kabuhi balabi-labihan. Sarawa, wala doon kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Mga kakasin sinallahu ta'ala tainguan taniyo. Inparman sinallahu subhanahu wa ta'ala ha ummatin apusan. Wahaja kitabun anjalnahu mubarakun. Parman sinallahu subhanahu wa ta'ala. Nagpara kami nabi kahinapusan iban rasul. Kaya tulunan na mo wahi. Inwahiyan, amo na yung kitab niyo. Amo na yung kitab Quran. Palman sinallahu ta'ala, magkarunahan kamu hakabuhi niyo. Sing kitab Quran. Magkarunahan inatay niyo. Magkarunahan inakal niyo. Magkarunahan inlapal niyo. Magkarunahan ng pituang gauta baran ni. May tayad to magkarunahan. Anjalnahu kaya tulun na mo maun. Panabi maghatod maun kanyo mubarakun. Inhalawm niya yan. Ipu sing karayawan. Karayawan nagdara barakat. Aun karayawan nagdaramul ka. Aun karayawan nagdarabala. Aun karayawan nagdara musiba. Uy, may tayad to. Sing karayawan. Sabab karayawan wala nila iyaga din atulan deng Allah subhanahu wa ta'ala. In Quran yan. Inatulan niya katantan. Mubarakun. Inhinang mo pardu bang mo iagad mabarakat. Inhinang mo sunnat bang mo iagad mabarakat. In pangadatan mo bang mo iagad mabarakat. In pakayan mo bang mo iagad mabarakat. In suara mo bang mo iagad mabarakat. Magkarunahan na kita ni Muhammadu na po sa niyo. Balikan na to, wala nalilingog gimano siya harumi, silingog gamasa na to ini. Simbo ko ni paglilingog. Hisin nagdaak naglingog. Si syaitan. May tayo syaitan. Sabab di niya paakaro na kabayaan sintuhan. Bang di na makaakada kabayaan sintuhan, lingog. Na bang inimiyagad, anjalnahu mubarakun. Kaya tulun na mo yan, ang pakamuri makadamulka, ang pakamuri makadhabala, ang pakamuri makadapaghilwala, makad kamu hahinang matauding karayawan niya. Mga anak ka po, mag-ail sadya. Bang mo iyaga din atulan simpag-ail, napapas nendusa mo.
Panaw mo sa jareng habay harap pa masjid, bang mo iya ka din atulan, bang mo iya ka din pamasa-masa, bang mo iya ka din panghindua, yan po na kausintuhan. Yan mga tuhan. May tayad to sa babiyon kayo mo'y mabarakat. Mabarakatin panaw mo. Mabarakatin tikang mo. Mabarakatin suara mo. Mabarakatin atay mo. Sabab umalup kau pakabayaan sin Tuhan. Hipo sin barakat. Mga anak ka po, magkagunahan kita ni. Mabarakatin badyo. Mabarakatin pag-inom. Mabarakatin. Ingkatan kakukunahan sin jasad na to. Tuway siya mabarakat. Unin mana si mabarakat. Kasirul khairat sa taod-taod karayawan. Uy, may tayad to sa taod-taod. Magkakunahan kau. Magkakunahanin anak apo mo. Magkakunahanin surin-sing-sing mo. Magkakunahanin tawa pagula mo. Magkakunahanin manusia adunya ini. Uno pembiayta sin Allah Ta'ala. Musaddiqul ladzi baina yaday. Yung kahinapusan kitab yan. Amo na yung Quran, maha mulya. Nang himun nalisin na kauna. Sing kitab Taurat, ibang kitab Injil. Ibang sin, ini nakauna pa rin kaniya. Mga anak ka po. Intiatali sin syaitan. Kakitaan iwan sin syaitan di kakitaan. Pungunin mabarakat ini. Pungun nila ing karayawan deng hatuhan subay karayawan deng kanila. Yuriduna liyutpi'u nurallahi biafwahihim. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Kabayaan sin Yahudi wan Nasara iwan simyakad kanila pungunin pamandu pia sampai sin Nabi. Isa-isa niyara hamak ka simyakad kaniya bata-bata miskin iwan dayahan. Iublaan ni Yahudi wan Nasara yadtun haula Europe. Yadtun haula Lanang. Yadtun haula Russia. Yarin na kato taniyo. Sinwairun misan plinakaran. Wairun misan signal nila, way shot nila, way kaginisan nila. May tayad to. Sabab nagihilas sila hinang mabarakat. Di sila mabaya sin hinang wayroon barakat niya. Tayan mga anak ka po. Manghimun nali. Mamayta sin kasabunnalan sin nakauna. Uno pa yan tuan. Walitunzira ummal qura. Iban magbayta sinuha magbayta hata uyaw na mga kauma namin ummul qura amon Makkatul Mukarramah. Unin ibayta kanila. Papaanibun sila, papahaliun sila. Bang sila ri makadakabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uno pa yad to mga tuwan mo adyan din dunya waman haulaha. Iwan sing kuliling niya masuok, maglalayo, pasubangan, pasadlupan, pauttara, pasatan. Dahil nga sa babiyan, si Mampay na marikato tanin. Way piyag bunuan, way piyag hiluhalaan. Si Mampay man maritimutubo na, naliarak na. Sambil paadlaw ini maglalarap. Di nila malarak, malarak nila, amurin programa sin tao. Ampay programa sin Tuhan. Aun maka dibandi, di da malarak. Pungun nila na, di da mapung.
Maita, kasuan da magbalik, yad tura inlanan niya. Yad tura ang miya makad kaniya. Tano yan mga tuan? Litunjira ummal qura wa man hawlaha. Tiag na anday doon. Imita yad tura doon tiag na. Lawi tungga tusin barhala nila. Di ka to, ron barhala tungga tus. Hukun di tiag naan. Daon na nagbayta bihaon. Yari kuno di impuunan. Kita ayam mga tuan. Paanibun sila. Bukun paratungan magtuymul ka. Paanibun muna. Pahaliun muna. Tayan mga tuan. May tayad to. Bukun sila piapanjarisin Tuhan. Siksa una dunya iwan adlaw akhirat. Piapanjari sila riha dunya rahmatan magkasilasa. Na tiyo-tiyo na kumanin nagkasilasa kabayaan sin Tuhan. Yung kamatauran nagkasilasa hakabayaan sin akal niya, hakabayaan sin napsu niya, hakabayaan sin panghati niya. Bukun nagkasilasa hakabayaan sin Allah Ta'ala amin biyata niya faulaika humul muflihun. Faulaika humul faizun. Bang sila nagkasila sa hakabayaan sin Tuhan, halawm sila paruntungan, halawm sila karayawan, hakabuhi iban, hakamatay. Mga anak po. Waman hawlaha, halawm si Makkah, iban sing kuliling niya, sambil naabot, insuwangan sadlupan uttara satan. Magplano na yung katantao, malarakda. Hindi da malarak, amurem plano sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan, harap na to madto magsama-sama. Parman sin Allah ta'ala sumunod. Walladhina yu'minuna bil akhirah. Amin mga sila na marat saya. Usugiwan babae. Piarat saya nila sinaon adlaw susungon. Amunay adlaw akhirat in dunya ini tay Quran. Adlaw-adlaw in tumaykod. Dinining kukulangan malingkat. Tinsasakatan malingkat. Timbadyo malingkat. Tintaumpa malingkat. Yaon na halawm singkubot. Na. In mga sila bariman usugiwan bariman babae. Piarat saya nila in adlaw akhirat. Unin maksud simpiarat saya, piag sadyahan nila luto, dahon pa adlaw akhirat. Nagsadya sila. Diya din yung kagin nila nagsadya. In sila nakapagdusa, mangayo nakaampunan. Paman amana wa aslaha, hisiyusin tao nagparat saya. Nagtawat na siya, nangayon na siya kamaapan, kaampunan, patuhan, iwan papagkahin niya. Wa aslaha, iwan naghatul na sila, hiatul nila na, inatay nila, ingkataan pakaradyaan nila, makada kasabunalan, iwan na kaadilan. Paman sin Allah Ta'ala, paulaika humus muflihu. Paulaika humus sadikun. Mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyad. Magkagunahan kita niyo magsadya sing kamatay. Bukon magsadya sing kabuhi. Sababing katan piya karisin Tuhan pa dunya. Yaw ning budget niya. Siya mapatay bang di maubos yung budget niya. Kain papagsadyahan kato tanyusin Tuhan luto. Amimig kita niyo ring adunya paadlaw akhirat. Bangkaw nagsadya rin adunya bulawan kumala intan ununo na labi rin dito inipasadya kay mo. Taoy lumuhay. Unin ipasadya kay mo parman sin Allah Ta'ala wa tajawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Pagsadya tuod kamu sinlutoon, palawm kubol. Kakali ini,
napunin taong magsadya, konsumlong, narap na to pakain, papagsasatihan, atawa pa tiula itom, atawa pa ginisan ninti atali sintaw. Programa asal, amalong na rumin magparakita ni ulaw na online, apam gaddong, inambuk apam pula. Na pag-ubos mo kumaon sinapam gaddong iwan apam pula, maguno na ka. Anak ka po, yaring kataan pagkaon. Yaring kataan ginisan pag-inom. Hinakaw na yung tinapay ang bukda. Imbihaw na yung tinapay lano. Yan na in ap, yan na in biubutigan, yan na in katantan. Uno yan yung maksud. Hipagpaos kay mo manumtum patuhan. Hipagpaos kay mo magtagipon pa Allah Ta'ala. Hipagpaos kay mo maghinang luto. Pakamatay. Mga anak ka po. Yung mga sila na marat saya, piaganggaw taan nila, nagsadya sila luto pa adlaw akhirat, yu'minu nabi. Piarat saya nila marayaw ang Quran. Di kau makapagsadya marayaw wang muri nga tuning Quran. Dahil nga sabab yan. Piharidda sin Allah Ta'ala yung pag-ingat sin Quran. Inhamu kurup sadya, hangpu karayawan. Hambu kurup sadya, nawang kau nakabas sa pila huruf. Pila ayat. Saka wahawiran, ambusun iblis, ambusun ni syaitan. Mataud tuan ambus, mataud kihawiran, inhinang marayaw, ri mo mahinang, kihapaan ka. Inhinang sarayaw-rayaw, ri mo mahinang, madtuko pahinang bukunda marayaw, nambus na kao. Mga kakasisin Allah Ta'ala, yu'minu nabi. Biya parat saya nila maraya yung Quran. Biya basa nila. Kima sila simpahala apagbasa. Kima sila simpahala apagbasa. Hasambahayang iban hakwa sin sabahayang. Uno yan parman sin Allah Ta'ala. Wahum ala salatihim yuhafidun. In sila nagsasadya sinadlaw akhirat. In sila nagbabasa sing Quran, dumadlaw. Sila na yan, parman sin Allah Ta'ala. In iaayaran nila in pagsambahayang nila. Mga anak ka po, in sambahayang, bang iayaran sin tao nagsambahayang, duwaahan siya sin sambahayang, bang man kau iayaran da sin Tuhan, biya sin pag-ayad mo ka. Bang man kau pialihala sin Tuhan, biya sin pagpalihala mo ka ako ini. Nain wala nagpalihala. Damik yan dumuwa. Bang man kau isab nagkangi-ngi. Biya sin pagngi mo ka ako ini. Tayan Tuhan. Na intaong marayaw kiarwaahan simbiyad to. Ulaika humul warisun. Allazina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun. Hisyun nagbayta yan, Allah Ta'ala. Hisyusin tao, pialihala niya, in pag-alop, hantara sinipon, iwan tag-ipon, way tampan niya. Siya yan im makapagbaya. Siya yan in karihilan. Sin sa rayaw-rayaw rihilan, wala kaya rihil sin tao. Aw nambukula, karihilan siya Nobel Prize. Nagwayang hawla. Banglaw na hawla, dako rin karihilan sin Nobel. Na hisin nagdihil, tao. Hisin dihilan, tao.
ulaika humul warisun. Parman sinallahu ta'ala, sila yan ing karihilan. Hisim magdihil, Tuhan. Hisim dihilan, ipon. May tasya karihilan, sabab ihagad niya ing kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Bang syarihilan sintao. Hakal na aun na agad niya karayawan. Hatulan sintao iwan tao, labi inding Allah subhanahu wa ta'ala. Mga anak po, ulaika hum wa hum ala salatihim yuhafizun. Sambahayang mga anak po impasugpatan sa rayaw-rayaw. Nabang niya na agad imbihad turagbos. Parman sinallahu ta'ala, kami na in magbaya-baya kaniya. Kami na makahati kaniya. Kami na magmumus kaniya. Kami na magbaya. Uno-uno yung kabayaan niya. Amuan mga anak po yung pagsadya simbar iman na kauna iwan simpag bariman hama sa natin. Waman adulamu mimman iftara ala Allahi kaziba. Parman sinallahu subhanahu wa ta'ala, way na sangi-ngi. Amo na yung tao manglaog. Amo na yung tao naghinang kaputingan patuhan. Naghinang panglaog na mga nakapu. Hindi makadakabayaan sintuhan. Bukun mabarakat. Bukun da siya halawang karayawan. In siya yan halawang panglaog. In siya yan halawang pamuting. In siya yan halawang panganyaya. Alallahi kajiba. Way nasangi-ngi. Amo na yung tao namuting pa Allah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan mga anak po, tumangkis kita niyo rin ito. Mas sakitan yung hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amuin amalan sin nakauna. Subay na to amalan hamasa na to ini. An Sa'ad ibni Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yuhibbul 'abd. Diungog kulong na lang sin Sa'ad ibn Abi Waqqas. Nabi nagsabda. Uno yung sabda sin Junjungan alayhi salatu wassalam. Sabunal tu din Allah Ta'ala kalasahan na inipon ini. Kalasahan niya inipon niya. Magkagunahan kita niula sa sintuhan. Ayon la sa si manusia wala man niya kading kabayaan sintuhan nagbulak na lawong yung magbaray. May tayo ito nagbulak sa babaon sa Japihong. Na, kabunal tungod lang sin Sa'ad ibn Abi Waqqas, inna Allah yuhibbul 'abd. Kabunal to din Allah Ta'ala, kalasahan ninipon niya. Kiyukila, bang hindi sinipon niya kalasahan niya. Hikaisa. An-naqi, ipon niya sutsi palawang pakuwa. Malano yung pagkaon, malano yung pag-inom, malano yung pangadatan, malano yung ibadat, malano yung katanta. Bang malano, marayaw. Bang marayaw, mabarakat. Hikarwa, at taqi, kakuyagan. Kalasahan sin Allah Ta'ala, inipon niya, nagmamabuka, himihinang sindaakan kuyagan, timangkis ding haliangan, buka hamulka sin Allah Ta'ala. In sumunod, al-ghani, ipon niya rayahan. Kakuyagan niya, inipon niya rayahan.
dayahan hauno. Dayahan ha pagtaat, dayahan ha pagibadat, bangkaw rayahan ha pagtaat, dayahan kau patuhan, bangkaw rayahan patuhan, dayahan kau papagkahimo. Mga anak ka po, makakuyag. Al-Ghaniyu, Al-Khatim, kalasahan ninipon niya, sipok, yung pagmabuka niya, di siya magmalaki, siya magbayat tao, ako'y nilang nakabi, oy ako natug, nagtahadyod sa ako. Sipok, di kaingatan sin tao. Mayta, di siya mawaya kalamuran riya, di siya mawaya kalamuran takabur, di siya mawaya kalamuran sinuno, sababin ibadat bainahu wa bainallah. Sababin ibadat, hantara ni iwan sin Tuhan niya, bukun hantara niya iwan sin pagkahin niya. Dahil nga sabab yadto, khati, sipok. Nasabot yadto sipok. Yung pagmabuka niya sipok. Yung kasutsihan niya sipok. Yung pagdayan niya, damik yan. Di niya pagpamalayak. Nabiyaon, indayahan lang na sin 2024 ha Pilipinas, isakwanin. Sa ano yan mga tuwang? Na, uno pa imbiyeta. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang mga sahabat niya tao Makkah, iwan tao Madina. Uno yan. Min husnil Islam. Dahil ang mga sarayaw-rayaw Muslim niya kada pag-aakama. Magkakunahan kita ni urayaw pangakada pag-aakama. Bukun pangakad hatao na nagakadmanin tao hatabayaan sin tao. Sababing pag-aakama, uno yan. Kala Allah wa kala Rasul. Nasun wala ra'yun. Parman sin Tuhan, di manjari pikilan sin tao, di manjari nakal sin tao. Nah, uno yan mga tuan, insyarayaw-rayaw manusia, mag-aakama, tarkuhu malaya ni. Di niya hipaglaki, hindi na kawayaan sin Tuhan. Misan pakawayaan nila magkahi, di niya hipaglaki, inipaglaki niya sadya kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na piaglaki man sin tawing kabayaan nila, na kanya-kanya, kabayaan sinyaon mataod. Ayaw pari kanyang kanyara, misaning kamo kanilara. Na, in bar iman usug, iwan bar iman babae, hindi dahi kapaglaki. Hipin niya. Inhatin niya, in wayroon da pahala, in bukun da mabarakat, di siya himinang, di siya makad. In akarun niyara, amura in hinang mabarakat kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, piyahatod niya hanabi kahinapusan. Mga anak ka po, amalun basit, fihi khairat wa hasanat fid dunya wal akhirah. Inagisi mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hinang tiyo-tiyo da. Saka wa impahala niya, ingkarayawan niya, sa taud-taud karayawan, sa taud-taud karayawan hadunya iwan hadlaw akhirat. Uno yan tuan. Tiyo-tiyo da hinang, matauding karayawan niya, hadunya iwan hadlaw akhirat. Uno yan. Ay mo pahunitimbaran mo. Maita, ma'aradallahu huwal khair. Ing kabayaan sin Tuhan marayaw sadya.
Na, bangkaw hihiminang simmangi himinang kau simmarayaw, wayroon darayaw, ngi dakatan. Palman sinallahu ta'ala, innal hasanati yujhibna syai'at. Tamunal tu, bang muhinang immarayaw, haatulan sintuhan, ti mauding karayawan mo, naigim mangi, in tiap-tiap hinang mo marayaw, maigim mangi. In tiap-tiap hidang mo mangi, maigi sabing karayawan. Mga kakasisin Allahu Ta'ala, unimbeta yan kato taniyo, paazmilu pit talab. Paling kataniyo sadya yung paghinang niyo sinda akan sintuhan. Bukon magpalingkat sadya yung tao patao, di da kaurihilan sin tao karayawan misan malingkat. Sa ilingkat dihilan pahala sin Allahu Ta'ala, yanzuru ila kulubikum wa a'malikum. Aturun sin Tuhanin atay niyo, iban sin hinang niyo. Dahil nga sabab yan, inakikato taniyo sin mga nakauna rin kato taniyo, pakitaon na to, intuhan na to, sararaw-rayaw pangatayan, iwan sarayaw-rayaw amal. Na, biya dining kagi, paling katun taniwin pangayo. Paling katun taniwin hinang, mayta, subay malingkat, al-adalatul ilahiyah, ang pakitan niyo mabuntol magtuhan. Nawang di magbuntol magtuhan, nakita na tunim masa na to ini. Nabiya bula, tingkog, tangkag, tingkog na pausin tao. Nasa kali, iuwan na yung tao magkita basketball. Dari wang ipakita ni namin kuwan niya, unuta yan, international yan. NBA, magkita yung tao. Mga anak ka po, bangkaw kuwan simbihan dagbus, makakuyag, ing kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, agarun na to ing kabayaan sin Tuhan, tiyo hinang, sa taud-taud karayawan hianughara sin Allah subhanahu wa ta'ala, iwan di kita niyo maig, dahil nga kabayaan niya al-adalatul ilahiyah, mabuntul magad hakabayaan, iwan hatul magad hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, tubtub na rinto. Murah-murahan, pagtayunan na tuwing kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, kalugay sin jasad na to, iwan sin nyawalihan na to, nabubutog, akarun na to, uuhon na to, imkabuhi na to, uuhon na to, inkatan pakaradyaan habaran na to, pataalukon na to, pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala at tawfiq wa syadad, wa an yaj'alana hudatan muhtadin, wa an yaj'alana minal faizin, wa an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma rabbana nas'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun, nanalu biha syarafa karamatika fid dini wad dunya wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, nastaghfiruka wa natubu ilaik, wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.